Shalom, selamat pagi Bapak Nang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijaluhi tari kapan siganu pari batta bani penorang sugot nyarion. Pasada hita huruta martongko mahita. Terima kasih mai sumbah kon uhur nami hubamu Bapa. Nadop man layak-layak kon haguluhan huban nami. Marhitihon ni pakop-kopon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan nami. Bani penorang sugoton pe. Bani sihol ipukahkan nami lawan nami si ganu pari. Perlu bepapasing ham hanami marhite hatampi. Asi ibagas hapit turun muin hanami. Mandalani kuluh nami si ganu pari. Sonagi makurjahon kurja nami. Nadumu kubani arosuh nurmu. Bagas Kristus Yesus Tuhan nami dalam rapakon tonggo namion. Amin. Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ijape na siyam marianan bani panorang sogot nyarion. Nabu isisihan nami marhiteo ni channel itu pun. Regapan si ganu pari bata bani panorang sogot nyarion. Rabu tanggal 10 Desember tahun 2020 aima tersurat bani buku 2 Korin bintu onom ayat 14 nama katahon sonon. Ulang ma pasangan na siyam pakon na sopor saya. Ay ahama pardungon ni hapit toron apa na sukum. Anjaha ahama parsoran ni haliharon apa hagolapan. Somaldo ibagas parguluhanta si ganu pari manangar hata atap boy ia merubah. Jadi intini atap boy ia merubah. Lani ay marusaha do hita tong margaul pakon haganupan halak. Age pakon nalang sirsir manangihon hata ni nebata atap boy subuton ta halak parjahat. Marhitehon ni ripun ni ibaga suhurta atap ra merubah. Tapi ujung ni ahana terjadi ya. Kita do use lambin marutol jana lambin terbuban huma madabu hubagas dosa. Aima ase lang pala tersonggot kita bahatan do na bujur merubah gabi jukat marimbang na jukat merubah gabi bujur. Jadi Apostel Paulus be pasingat kon pasal ay do hubata bani panorang sogoton. Marimbang marusaha kita. Ya. Lahu mengubah na jahat asig gabi bujur hape sa sitong ni. Justru na bujur ay do usay merubah gabi jahat. Nah, ipasingat hubata. Ase ibagas perguluhan si ganu pari, ibagas perguluhan rumah tangga, sona ege ibagas parhasomanon, maningon duha peni itanday hita, isinagabi pasanganta. Jadi, anggo adong juma, ya, lako manuan boni, lang boy iya gua guboni ay teneh. Ore dong pe isobut tumpang sari, tapi tumpang sari ay pe sokat-sokat do. Adong tomat pitah, adong sayur pitah. Lang boy tene itongah-tongah ni sayur ay ibain tomat atap itongah-tongah ni tomat ay isuan homa ni sayur. Nah, song-sonay do homa ni age ibagas guluh na marhapor sayaon. Jadi lang boy hape riap isabur kontene bunih na madeyar itongah-tongah ni najahat. Alani ang godong mamaragu ijay matene tambah ma persoalan. Alani ay ma kita ganupan bapay nang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Ipasingat ko bata ase ibagas parguluhan ta si ganu pari maningon duha peni pasangan ibagas hapasingon duha peni pasangan ni halak na porsaya. Alaniaha ibagas parguluhan ta si ganu pari songon na ongga idokpa kon Paulus bani panorang ijiya. Halani
Kuria korin bani panorang ijia, rama nangihon, ramar saur, ramar gaul, pakon pangajar-pangajar nakaho. Aido membahen ase gabe kuria inpet. Lang bi membuha uhur ni sidia, ubani hasitongan ni hata ni bata. Janah lang pita ai, tapi gabe curiga do sidia, janah itulak rosi seng tarajalo sidia, hajong-jongan ni Paulus selaku apostel ni Kristus. Jadi yang godong ata bijak na makatahon, pergaulan na buruk mempengaruhi pergaulan na madear. Sitong do ay tene. Jadi urahan do HP ini nabajan mempengaruhi na madear. Marimbang na madear mempengaruhi nabajan. Artini ay sedolo makatahon sunon ase ulang marhasoman hita hubani alak na jahat lang tene. Ase ulang gabi pasu-pasu hita bani halak na jahat lang. Tapi ase ipadoh kita dirita kumbani pergaulan-pergaulan aha na ihorjahon halak nalang manangihon hata ni bata. Aido tene. Jadi sada berarti yang godong jolo mana makuran sajahaton bitur lang bi iparhasoman hita langsung naik mayu. Artini kumbani hasomalan di padoh kita dirita. Ase ulang koli hasomalan hajahaton ai dihukumani hita ibagas korja hagulapan ai. Nah, masih sonai halani maningon takas bata. Bahasa perguluhan ta lang pitah gulu si sonari tumang. Jadi ulang terjebak kita, ulang terlaju kita, bahasa gulu taon pitah gulu si sonari tumang lang tene bapena. Gulu ta adong do gulu si magira. Jadi ibagas gulu si magira ay ma talar haganupan perguluhan ta na pitorin ilobe-lobe ni nebata. Halani ay maningon takas ijolom hita bahasa. Lang adong perdumon ni hapitoron apa na so uhum. Jadi ulang ragu-ragu hita. Laho membedahon antara hapitoron apa na so uhum. Jadi ang na so uhum maningon mandaw di tahumbani horja na sonayay. Jadi ang hapitoron do mangguluh mahita ibagas hapitoron. Puri ini pe lang adong bihalak na mangguluh ibagas hapitoron ni nebata. Tapi ang guhita maningon tetap mamangguluh ibagas hapitoron ni nebata. Age pihita legan humbani na legan. Jana maningon takas humani bata. Lang adong persoran ni haliharon apa hagulapan. Jadi ulang ia gua guhita. Nalihar ma, nagulap ma. Jadi lang adong istilah nagulap ay be boy do lihar. Tungon doay. Tapi dingat kita ma bahasa lang adong perdumuan ni Arian pakon borge. Sonay mahumani lang adong perdumuan ni antara nama dear pakon nama sambor. Alani ay maningon patotap kita uhurta. Ahape na masa ibagas guluk taon. Langadong hadumuan ni antara haliharon apa hagulapan. Halani ay tetap mahita mengguluh ibagas haliharon jana padoh kondiri kumbani guluh na ibagas hagulapan na manundalhon na bata nalang parduli atape nalang sari kubani harosuh ni naibata ase gabi parupe matongon hita bani aguluhan na manongtong in na do pinasirsir ni Tuhan Yesus merhitihon ni pakkop-kopon ni hubata jolma pardosaon. Amen. Martonggo mahita. Ajari ham hanami tongtong Bapa. Ase ibuha hanami uhur apa pikiran nami. Tetap mardingat mangahapkon anjaha makaguluhkon tongon sengadong pardumuan ni haliharon apa
agulapan. Sonay homa age apitoron apa naso uhum. Kalain ni Tuhan, marititon mo na mapasingin, pargugoy hamha nami. Asi manggulog ka nami ibagas sa pitoron mo. Ape, parlajuan na idupakon nami. Manggulog ka nami ibagas haliharon na humba mo. Pori ni pe, bura tumang, parutulon sinupakon nami. Tapi maningon, tondi mo na mapasing inma, napaliharhon parguluhan nami. Alani, siyang adong pardumuan ni, haliharon apa agulapan. Kasi maningon to taap maham Tuhan, mangurupi, maporguguyhan nami, kasi manggulo ibagas haliharon. Mariti Kristus Jesus Tuhan nami, dalam rapakon tonggo namin. Amen. Oras ba't naganupan? Selamat pagi. Anduar matongon, bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Marpasangan mahita, pakon, halak na porsaya, tandani, nadop mangahap, nadop idayhon hita tongon, pertubuson ni Tuhan Diyos Kristus, napapasingkon hita, ilobe-lobe ni naibata. Shalom!